Dobrodošli, dragi moji. Evo još jednog fantastičnog recepta za odličan ručak. Pripremit ću svinjske krmenadle u belom vinu i sosu od senfa. Ukus je fantastičan i odlično se kombinuje sa pomfritom. Ukoliko želite da saznate proceduru pripreme ovog fantastičnog jela, ostanite sa mnom do kraja videa. Ovdje imam 4 svinjske krmenadle koje ću posoliti, pobiberiti i sipat ću malo suvog bio začina. Ivice krmenadli na masnijim delovima malo ću iseći nožem kako se krmenadle ne bi deformisale prilikom pečenja u rerni. Ovaj postupak ponovit ću za sve krmenadle. U posudu u kojoj ću peći krmenadle sipat ću malo suncokretovog ulja. Svaku krmenadlu ću uvaljati u brašno i spustiti u posudu za pečenje. Za preliv ću koristiti 240 g paradajz pelata. Paradajz ću malo ručno propasirati. Dodat ću punu šaku sitno seckanog svežeg peršuna. Dodat ću jednu kašičicu soli i dodat ću otprilike pola kašičice crnog mlevenog bibera. Također ću dodati i jednu kašičicu suvog bio začina. Dodat ću i punu supenu kašiku šećera. Dodat ću 7 čenova belog luka, 6 do 7 listova lovora. Sve ću izmešati i time ću preliti svinjske krmenadle. Zatim ću sve malo nauljiti i dodat ću 2 decilitra belog vina. Ovako pripremljene svinjske krmenadle peći ću u napred zagrejanoj rerni na 190 stepeni 45 minuta. Kada su pečene, krmenadle ću izvaditi na tanjer za serviranje. U preliv u kome su se pekle krmenadle dodat ću 5 punih kašičica senfa. Sve ću izmešati i ovim ću preliti krmenadle. Krmenadle ću poslužiti uz prženi pomfrit. Rado vam predlažem da na ovaj način pripremite svinjske krmenadle, nema greške. Ja vam želim prijetno uz ovaj fantastičan ručak, sve vas puno pozdravljam, do sljedećeg videa i hvala vam puno što nas pratite.